Susuruka Sports TV, televiziyo ya buri wese. Nongeye kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka Sports TV. Twizere ko rero mukomeje kumererwa neza cyane. Tugiye kubagezaho amakuru y'imikino hari kuvugwa. By'umwihariko munyemerere duhere mu makuru hari kuvugwa hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwigaragaza neza mu mikino ya CECAFA KAGAME Cup 2026 iri kubera i Kigali mu Rwanda. Ni umukino wa kabiri bakinaga mu itsinda rya gatatu, aho Rayon Sport yasabwaga intsinzi kugira ngo ibe yakatisha itike ya kimwe cya kabiri ikirangiza. Ikipe ya Rayon Sport rero yatsinze ikipe ya CASCANTE yo mu gihugu cya Kenya igitego kimwe ku busa, ihita ifata umwanya wa kabiri n'amanota 6, dore ko izigamye ibitego bitatu muri rusange. Kugeza kuri ubu ngubu iri tsinda rero riyobowe n'ikipe ya Al Hilal Sports Club n'amanota 6, aho zinganya nyine amanota 6, dore ko ikipe ya Al Hilal nayo ku munsi w'ejo yabashe kwitwara neza, itsinda ikipe ya Kivez ibitego 4 byose, nayo ibikatishije itike ya kimwe cya kabiri kirangiza. Bigaragara ko muri iri tsinda aya makipe ni yagomba kuba yazamuka taska yatashye, ndetse n'ikipe ya Kivez, ariko by'umwihariko bategereje nyine kuzakina umunsi wabo wa gatatu bagasoza imikino yabo muri rusange. Kwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport izahura n'ikipe ya Al Hilal, by'umwihariko bishakamo ikipe igomba kuyobora. Ikipe ya Rayon Sport niba yifuza kuba yayobora iri tsinda hirasabwa gutsinda ikipe ya Al Hilal, gusa niyo yatsindwa yakomeza ubwo iri ari iya kabiri muri rusange. Ubwo ibyiza bari kuba ikipe ya mbere kugira ngo irebe ko yazatombora ikipe yorohejemo gake. Uyu mukino rero w'ikipe ya Rayon Sport na CASCANTE wari witabiriwe ku rwego rushimishije cyane, dore ko iyi stade ya Kigali Pele Stadium Nyamirambo yari yuzuye, iby'umwihariko yiganjemo cyane nyine abafana b'ikipe ya Rayon Sport, bawundi bafana b'ikipe ya Rayon Sport yo muri gutsinda. Urababona pe, urababona ko bishimiye ikipe yabo, kuko mu mikino bahirutse gukina yose uko ari 4 babashije kuyitsinda, yaba ibiri bamaze gukina muri CECAFA KAGAME Cup ndetse n'indi yayibanjirije, yaba umukino wa gicuti bakinye n'ikipe ya Jamus FC yo mu gihugu cya Sudan y'Epfo, ndetse n'umukino bakinye n'ikipe ya Agoromahia kuri Rayon yo muri Kenya, nayo bakabasha kwitsinda ibitego 2 ku busa. N'ubu ngubu rwose uri kubona ko abafana ba Rayon Sport barishimye cyane, bishimiye ekipe yabo buryo ki iri kwitwara muri rusange. Burya ukomye urusyo akoma aningasire. Ku rundi ruhande ikipe ya Aperi Nyamukandagira nayo ifite umukino ukomeye cyane uza kuyihuza n'ikipe ya Vipers. No mukino utoroheye iyi ekipe ya Aperi, kuko isabwa gutsinda uyu mukino ndetse kanawutsinda ibitego byinshi kugira ngo ivanemo umwenda w'itego 3 ifite. Ngo rero mu gihe yaba itakaje uyu mukino muri rusange, tayari ikipe y'ingabo z'igihugu yaba isezerewe muri CECAFA KAGAME Cup 2026, dore ko CECAFA 2024 yageze kuri finali ya 2025, bibuko nayo yegera imbere. Ubwo rero kuri inshuro nto yaba isezerewe itarenze umutaro, isezerewe mu matsinda. Ubwo rero nayo ikisabwa no kuba yatsinda kugira ngo yerekeze muri kimwe cya kabiri ikirangiza cya CECAFA KAGAME Cup 2026. Abenshi baravuga ati, ubwo ni ku ruhande rw'abareye baravuga ati turashaka guhura n'iyi Aperi tuyizengereze tuyitsinde, bakimeze neza bayisezeye no muri CECAFA, waba ari n'umukino umwiza ku mpande zombi. Ku rundi ruhande kandi ikipe ya Vipers niyo ya mbere iyoboye iri tsinda rya mbere n'amanota 4, kurikiwe na Goromaye n'amanota 4, kuko umukino wabahuje baranganyije. Aperi ya gatatu n'amanota 3, Garde Republicaine yo ifite ubusa bw'amanota n'umwenda bitego 5. Ikipe ya Agoromahia nta gihindutse rwose, wabona ko ishobora gutsinda Garde Republicaine urebye uko imibare ihagaze ndetse nuko amakipe ahagaze, ikaba yagira amanota 7. Mu gihe Aperi nyine ubwo nayo yabishaka intsinzi kugira ngo irebe ko yabasha kuzamuka muri kimwe cya kabiri ikirangiza. Amakuru kandi ari kuvugwa mu ikipe ya Agoromahia nuko iyi kipe yo mu gihugu cya Kenya biri kuvugwa ko yifuza rutayizamu wa Aperi Dennis Omedi, umugande ukina wataka aciye ku ruhande. Mu gihe rero yahuza n'ikipe ya APR, uyu mugande ntagindutse ashobora kuba yakerekeza mu ikipe ya Agoromahia. Nuko bihagaze. Twerekeze no mu yandi makuru kandi ari kuvugwa. Reka tubabwire ko umukinnyi w'umunyarwanda Byiringiro Rage yamaze kwerekeza mu ikipe ya Durban City yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo, nyuma rero yo kuva mu ikipe
ikipe ya Police FC akaba yasinyiye Durban City amasezerano y'imyaka 2. Uyu mukinyi rero akaba yamaze no kuba yakatisha itike imwerekeza muri icyo gihugu kugira ngo azabashe kuba ya akwerekezayo tariki ya 7 ukwezi kwa 8 mwaka wa 2026. Indabyo amashyi menshi ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abahungu batarengeje imyaka 18 kurungu yamaze kwegukana igikombe cya FIBA Under 18 Afro Basket 2026 Zone 5 nyuma yo gutsinda Misiri yari yakiriye iri rushanwa amanota 62 ku 58 ku mukino wa nyuma rero wabaye kuri uyu wa gatatu. U Rwanda rwihoreye kuri Misiri yari yararutsinze mu mikino y'amatsinda aho rwaje kwegukana igikombe cya Zone 5 ndetse rubona itike yo kwitabira FIBA Under 18 Afro Basket 2026. Ibi bihugu rero byombi nibyo bizahagarira aka karere mu gikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 18 kizabera i Abidjan muri Cote d'Ivoire guhera ku itariki ya 5 kugera tariki ya 16 Kanama umwaka wa 2026. Susuruka Sports TV, televiziyo ya buri wese. Tunyarukiye ku mugabane w'Uburayi rutayizamu w'ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne Kylian Mbappe nyuma yo kuva mu gikombe cy'isi cy'2026 aho basoje ku mwanya wa 4 kuri ubu ngubu ari kurya ubuzima ndetse n'umukunzi we ubwo bari kuzenguruka isi hirya no hino nyuma yo kuzenguruka Amerika n'Ubufaransa we n'umukunzi we Esta Exposito bakomereje kurya ubuzima mu gihugu cy'Ubutaliyani bumva ko Yesa agira neza. Abenshi baravuga ati noneho ntazaza umupira yarawibagiwe nko kabyaramwe kabandi bari muri pre-season we ari muri pre-season yo gutembera. Reka dutegereze turebe nawe uko bizaba bigenda abana bakavuga ati banza no mu Rwanda ahubwo agomba kuhagera pe byanga byakunda. Reka tubabwire ko kandi ikipe ya Chelsea igiye kumara imyaka igera kuri 4 idafite umuterankunga yambara imbere ku mwambaro wayo guhera mu mwaka wa 2023-2024. Ibi akaba ari ibintu bidasanzwe by'umwihariko ku ikipe iba ikomeye nka Chelsea cyangwa se n'andi makipe akomeye kuko andi makipe akomeye yo mu gihugu cy'Ubwongereza asanzwe yinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu masezerano y'abaterankunga bo ku myambaro by'umwihariko imbere mu gatuza. Reka tubabwire ko kandi rutayizamu w'Ubufaransa Eri Junior Kropi ukinira ikipe ya Bournemouth yo mu gihugu cy'Ubwongereza kuri ubu ngo yamaze kuvunika igufwa ryo ku kirenge akaba yaravunikiye mu myitozo yo kuri uyu wa gatatu ubwo iyi kipe yari mu myitozo itabagwa ndetse iki gikorwa nacyo kigenda neza cyane. Ibiro byahise bibangamira ikipe ya Bournemouth dore ko uyu musore yarakomeje gushakishwa n'amakipe atandukanye kuko iyi mvune ye yatumye azamara hanze amezi agera kuri 3 by'umwihariko bikahita binadindiza nk'uko namaze kubigarukaho offer yiwe yo kuba yakerekeza mu ikipe ya Tottenham ndetse n'ikipe ya FC Barcelona akaba ari amakipe yamushakaga muri rusange rero bikaba byasubiye irudubi kubera ikibazo cy'imvune yagize bari mu myitozo. Ferran Torres ashobora kwimukira mu ikipe ya Atletico Madrid ashobora kujya muri ikipe ya Atletico Madrid ibyo bikaba byatuma kandi ibiganiro biri hagati ya Atletico Madrid n'ikipe ya FC Barcelona kubijyanye by'umwihariko ku mukinnyi Julian Alvarez w'ikipe ya Atletico Madrid ushakishwa cyane n'ikipe ya FC Barcelona. Umunya ushinzwe imari cyangwa se nyiri ikipe ya Atletico Madrid ndetse n'umutoza wa Atletico Madrid Diego Simeone bavuga ko rwose bakishimira cyane kubona Ferran Torres akina mu ikipe yabo. Mu gihe ibiganiro byabiyenze neza Julian Alvarez yakerekeza mu ikipe FC Barcelona naho Ferran Torres akerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid muri rusange. Ikipe ya Real Madrid yo iravuga ati uretse abakinnyi batatu Jude Bellingham, Kylian Mbappe ndetse na Federico Valverde abandi bakinnyi bose ikipe yose yaza ibifuza igatanga ibyo isabwa gutanga ngo rwose batanga bakajya mu yandi makipe uretse abo bakinnyi batatu. Amakipe aryamiye amajanja harimo Arsenal, Liverpool ndetse na Man City. Umuyobozi w'ikipe ya Real Madrid rero Perez we avuga ko habonetse utanga amafaranga yifuza hashobora kuba yaza
akareba abakinyi akeneye hakaba yabatanga muri rusange. Umuherwe arashaka kubaka ikipe rwose ikomeye banza aho yari mugeze rwose hatari hamunyuze muri rusange. Mu yandi makuru kandi katubabwire ko Mark Kukurera n'umugabo twavuga ko utajya ku ijambo rye icyo yavuze ayiharanira kugikora, dore ko Kukurera kugeza kuri ubu ngubu mbere y'uko igikombe cy'isi gitangira yavuze ko ikipe ya Espagne niramuka itwaye igikombe cy'isi cya 2026 azashyira tatuwaje ku mubiri we y'umutoza we Luis de la Fuente. None rero akaba yamaze kubikora nk'uko rero muri kubibona, yamaze rwose kwishyiraho iyi tatuwaje kubera ko iyi kipe yabashije kuba yakitwara neza igatwara igikombe cy'isi. Ndavuga ikipe y'igihugu ya Espagne, murabyibuka yatsinze Argentine igitego kimwe ku busa. Susuruka Sports TV, televiziyo ya buri wese. Ikipe ya Fulham irashaka guha Real Madrid miliyoni 60 z'amayero kugira ngo ibe yagura Gonzalo Garcia akaba umukinyi wayo burundu, ariko Real Madrid ibingibi ntago ibyumva yo iravuga ati umukinyi aracyari muto, ahubwo ni muduhe miliyoni 30 hanyuma umukinyi twese tube tumufiteho agaciro kangana 50 kuri 50, kuko Real Madrid itekereza ko uyu mukinyi ashobora kuba abonye umwanya wo gukina yakitwara neza, dore ko akiri umukinyi ukiri muto, kugira ngo ikipe izamwifuza yari yose nayo amafaranga bazayagabane cyangwa se ibe yamugarura muri iyi ekipe mu gihe yaba yitwaye neza. Ariko we bahuriza ku giciro kimwe cya 50 kwijana. Igisigaye ni ukuba bakumvikana niba ibyo ngibyo ikipe ya Fulham ibyemera, kuko Real Madrid kumutanga burundu byo ntago ibikozwa, kugira ngo transfer ya Gonzalo Garcia abe yakerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Fulham muri rusange. Real Madrid irashaka kumutanga 50 kwijana nayo igasigarana 50 kwijana. Rafinha ukinira ikipe y'igihugu ya Brazil, murabizi neza uyu mukinnyi ntiyabashije gukomeza mu mikino y'igikombe cy'isi kuko yari yaravunitse. Kuri ubu ngubu yamaze kugaruka muri bagenzi be mu ikipe ya FC Barcelona, aho baje kwitegura shampiyona y'2026 2027 muri iyi kipe ya FC Barcelona. Andi makuru kandi kuvuga nuko Rodrigo rwose ari mu nzira zo kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ngo igisigaye Real Madrid by'umwihariko umutoza wayo Jose dos Santos Mourinho yavuganaga n'uyu Rodrigo kugira ngo abe yakerekeza muri ikipe, ko bamubwira ko amufiteho intego kuba yaza muri iyi ekipe. Ubwo rero igisigaye nukuba ikipe ya Real Madrid na yakumvikana n'ikipe ya Manchester City, ariko nabyo ngo ibiganiro birakomeje kuko uyu mukinnyi Rodrigo CASCANTE yakerekeza muri iyi ekipe ya Real Madrid. Ku ruhande rwa Manchester City rero yo yifuzaga kubanza kurangizanya diru ifitanye n'umusore Ayub kugira ngo ibe yamuha amasezerano irebe uburyo kiyarekura uyu Rodrigo abe yakerekeza muri ikipe ya Real Madrid asize umukinyi uzayifasha muri rusange. Ndabashimiye cyane mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka Sports TV, mukomeze kumererwa neza cyane. Subscribe yikore niba utarayikora, ukore like, share, comment, tujye dukomeza kubana tubagezaho amakuru y'imikino buri munsi. Susuruka Sports TV, televiziyo ya buri wese.